omukushaba uko kwabakwebembirwa abakazi abarikwegiitira omu kigombe ky'orukukuratira hamwe n'okutooreza emicwe n'emitwarize ya Mariya Magdalena banyina amaka bashabwa okuba beekambi omu kukora ebyentunguuka omu maka gaabo. Scovia Nyehangano omu kugombya amaka niwe yayebembera okuburira kandi yashaba abiikiriza okuhamira omu kujunwa. Nibale no bakubali omukazi tari kwenda kurira amakuru gaki konka mawe akaba ari omukazi omunyacyaro konka yawura amakuru ge nibale webironje biri mu maso. Haleluya nabo ije kugambira ngo nokora abana bone ebirunje biri kai. Ogu nigwe gwabaguri omurundi gw'okubanza abiikiriza aha kanisa egi okukuza kireki. Bitandeye kubasibira kugira ngo bakunde amaka gabo, bakunde abashija, tukunde abana, tukunde bamazara bitu kandi tuwerane abo bushwere butari burungi tumume tubahwere tubashabire nangwa ntitweshabire abamaka gatatanire agaruko mu buteka. Igitabo cya Yohana 20 na minonga bwa simu 18 Mariya Magdalena yagati nareba Yesu mitwe izoba kugira ngo tugende tuzomaka gitu tukora umurimo we kwegesa abana bitu twegese batahi bitu abatakamanyire Yesu neji yambara mu muhango muronga gokorwa rwetsenga ngucimuke nkaba kristayo twena twaritse hamwe bwo kwengiriye neburwa Mariya Magdalena yagati nareba Yesu yagaruka bamani tugengere kujanjaze ngira bariyo ko nyuma twine bariyo mu kajogo twine abariyo mu kipocho twine abariyo mu kijungu. Buri mwaka biikiriza Kristo nibakuze kireki n'ekigendererwa cyo kwijuka ebikorwa bya Mariya Magdalena na munongo kuburira enjiri hamwe n'embabazi z'oburengi. Aha bwa TV West ndi Akiza.